Mavlud-i Şarif. Azır kebir buzuqu firqalar, kebir ahli sünnet bolgan firqalar bu Mavlud-i Şarifti bid'atdir. Je bu Mavlud-i Şarifteki qiyam var, şu Mavlud-i Şarifteki hurmat var. Sizler peygamberdi Xuday deb aldыңар, tiyaq deb aldыңар deb, oşol Mavlud-i Şarifti şirk degen kebir buzuq aqidalar. Albatta bu Mavlud-i Şarif şirk de emas, bid'at da emas. Balkim Peygamber Aleyhisselam'dan keyinki sahabalar, sahabi radıyallahu anhum, ondan keyinki tabi'at tabi'in büt bardık Hanefi ulamalarının sünnet ekendigini sizlerge hadisler beni dalilegen hareket kılaydı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in uçurunda Hasan ibn Sabit degen bir aldınqı mezgilde şair. Ali dinge kelelek mezgilde şair ele, öte bir çoğun akın ele. Akındı bilesiz. Emne söz aytsanız, ağa juup kılıp, sizge şer türünde, ır türünde sözlerini dizmekten çıraylı kılıp, hovuzda baytıp vere turgan insan şair de var. Bu Hasan ibn Sabit radıyallahu anhu, bu İslam dinini kabalak mezgilde Arap çölgömünde, Arabiyada öte bir en çoğun akınlardan biri özleri. Ana büt bardık akınlar Peygamber Aleyhisselam bir ayat okusa, al ayatka karşı bir söz söyleye albaydılar da. Sebep bu ayatın özü, Kur'an'ın özü mucize eder. Ana Araplardan Kureyş'tin müşrikleri kançalagan akşalardı, kançalagan altındardı toplaştıdağı, oşol Hasan ibn Sabit bolgon, Arabiyanın en çoğun akını olan Hasan ibn Sabit'ti. Hem ne kıldı? Caldap gelip Peygamber Aleyhisselam kaysıl ayat okusa, Kur'an'dan ne okusa, ağa karşı ır tokup, şer tokup durasın, ağa karşı ırdap durasın. Eteğine toldurup, altın toldurup verişti. Anan Peygamber Aleyhisselam'dın öde durgan, bunu o yerden birer saatin arasında ötüp barar, koşul yerde kütüp durup, kelgende sağa imnen okusa, ağa karşı şer tokuysun, ır tokuysun. Makul dep, Hasan ibn Sabit radıyallahu anhu, oşol yerge Peygamber Aleyhisselam'dın öte durgan yerine geldi dağı, oşol yerde Peygamber Aleyhisselam'ın ötüsünü kütüp durur. Oşol mezgilde Peygamber Aleyhisselam kelip atkanda, Hasan ibn Sabit radıyallahu anhu Peygamberimizde bir karadı, iki gözün cumuğu. İki gözün cumuğu asmanda kara aldı, kayra ikinci yolu karagan çok. Peygamber Aleyhisselam ötüp gitti, görünmeye kalgandan keyin anan kayra gözünü açtı. Anan Arap müşriklerinin, Cenab-ı bunu caldagan müşriklerin altına bardığı, bayağı altındarının bardığını taşladı. Altındarının bardığını ırgıttı. Bu altındarının mağa keregi çok. Men dedi, uşunday bir insanı gördü. Oşol yerde Peygamber Aleyhisselam'ın makta bir şer aytkan. Lemma ra'aytu anwarahu sata'a. Wada'tu an khifati kaffi ala basari. Oşol yerde Hasan ibn Sabit aytdı. Men Peygamber Aleyhisselam ötüp baratkanda ağa karşı bir ır tokuş emez. Men anın yüzünü görgön mezgilimde, anın nurunun yüzü asmanga uşunday jatırap turат ele. Künden dağı nurdu olup, uşunday bir nurdan turат ele. Wada'tu an khifati kaffi ala basari. Men oşol yüzünün nurundan korkup, iki kolumu közüme koyup aldım dedi. Emne üçün iki kolumu közüme koydum? Khawfan ala basari min husni surat. Men korktum dedi. Anın çıraylıuluğunun, Peygamber Aleyhisselam'ın yüzünün nurduluğuna menin közüm erip düşüp kalat dep korktum dedi. Peygamber Aleyhisselam'ın yüzü şunday derecede nurdu öyle. Eğer men anı karap dursam, közümdün iki karagi iyilip erip düşüp kalat durganday derecede boldu. Oşun için iki kolumu közüme koyup aldım. وَلَسْتُ أَنْظُرُ لَا إِلَّا قَدَرِي كَحُلْيَةٍ نُسِجَ مِنَ الدُّهْرِ. Men dedi, bayağı Peygamber Aleyhisselam'ga karap duruğa kudretim jetpeydi. Anın nuru şunçalık derecede ele, ağa karap duruğa kudretim jetpeydi ele. Peygamber Aleyhisselam'ın nurunun misalı şunday ele, كَحُلْيَةٍ نُسِجَ مِنَ الدُّهْرِ. Al Peygamber Aleyhisselam'ın yüzü, cıldızlardan tokulgan cibek sımalı dedi. Cıldızlardan bir cibek tokulsa, cıldızlardan bir monça tokulsa kanday olur, kanday nurdu olur. Peygamber Aleyhisselam'ın yüzünün nuru dağın
кудум ошондой чырайлуу эле. Пайгамбар алейхиссаламды мактап, ошол жерде Пайгамбар алейхиссаламды бир көрүп эле ислам динин кабыл алган Хасан ибн Суабит. Бул Хасан ибн Суабит радиаллаху анху аны Пайгамбар алейхиссалам дайым мушриктер пайгамбарды жамандап, Пайгамбар алейхиссаламды жамандап, ар түрдүү шерлерди токшот эле. Ар түрдүү ырларды токшот эле. Пайгамбарды жамандап атканда Пайгамбар алейхиссаламдын тарабынан Хасан ибн Суабит ислам динин кабыл алгандан кийин пайгамбарыбыз тараптан мушриктерге каршы шерлерди токуп, пайгамбарды мактап, мушриктерди жамандап, шерлерди ырларды токтурган. Ошол үчүн керек болсо Пайгамбар алейхиссалам бул Хасан ибн Суабиттин ушул кылган амалына ыраазы болуп, ошол Хасан ибн Суабиттин ушул Пайгамбар алейхиссаламды мактап ырдап атканына, мушриктерге жооп катары айтып атканына ыраазы болуп, мынантип Пайгамбар алейхиссалам Хасан ибн Суабитке мынау дуа менен дуа кылган. Аллахумма а'инху би рухикал кудус. Я Хасан дафи'ухум анна. Пайгамбарыбыз Хасаннын аркасынан мынтип дуа кылган. Я Аллахым бул Хасан ибн Суабитти Рухул Куддус күч кубаты менен күч кубатта. Ага Рухул Куддус кубатыңдан бер. Рухул Куддус күчүңдөн бер. Жана дагы я Хасан дафи'ухум анна. Я Хасан биз тараптан аларга жообун айтып тур. Алар Пайгамбар алейхиссаламды жамандап атканда, Пайгамбар алейхиссалам өзү сүйлөбөстөн Хасанга тайындайт. Я Хасан дафи'ухум анна. Я Хасан биз тараптан аларга жооп бер. Бизди жамандап ырдап атабы? Биз тараптан аларды дагы айыптарын айтып, исламдын баалуулугун айтып, аларга кайра жооп берип тур деп Пайгамбар алейхиссалам Хасанды мактап дагы ырдаган. Мактап дагы дуа кылган. Жана дагы Пайгамбар алейхиссаламга ошол хабашилерден эки чөрү келди. Эки чөрү келди. Ошол эки чөрүнү бирөөсүнү, эки чөрүнү Пайгамбар алейхиссаламга хадия кылышты да. Ошол эки чөрүнүн бирөөсүнү Пайгамбар алейхиссалам өзү үйлөндү, экинчисине ошол Хасан ибн Суабитке берди. О дегени Пайгамбар алейхиссаламга эңсек эки чөрү берсе, ошол эки чөрүнүн бирөөсүнү өзү үйлөнсө, экинчисини баягы Хасанга берди. Ушунчалык даражада Хасан ибн Суабитти Пайгамбар алейхиссалам урматтап сыйлайды. Эмне үчүн? Себеп ислам тараптан, Пайгамбар алейхиссалам тараптан мушриктерге каршы шер айтып турчу да, мушриктерге каршы исламды мактап турчу. Бухари шарифте келет. Бухари шарифте бир хадис бар. Маулуд бидаат дегенде, маулуд ширк дегенде, маулуд жок дегенде Бухари шариф, Сахих Бухариде мына хадисти кулагыңыздарга алтын сырга бул хадисте айтылат. Бул дагы ошол Хасан ибн Суабит радиаллаху анху тууралуу хадис. Бухари шарифте келет. Хасан ибн Суабит радиаллаху анху Пайгамбар алейхиссалам өткөндөн кийин бир күнү Умар радиаллаху анхунун халифачылык доорунда бир күнү мечиттин ичинде ушундай элдерди чогултту дагы Пайгамбарыбыздын мезгилинде айттым го. Пайгамбарыбыздын мезгилинде ислам тараптан исламды кубаттап шерлерди айткан. Пайгамбар алейхиссаламды мактап шерлерди айткан. Ошол шерлерини Умар радиаллаху анхунун доорунда ушундай минбарда отуруп элдерге ырдап шерлерин айтып берип турду эле. Элдердин бардыгы ошол жерде Пайгамбар алейхиссаламдын доорун эстеп ыйлап атты эле. Ошол мезгилде Умар ибн Хаттаб радиаллаху анху келди дагы мечиттин ичинде көрдү Хасан ибн Суабитти элдерди топтоп шер айтып ырдап элдерди ыйлатып атканын көрдү. Ошол мезгилде Умар ибн Хаттаб радиаллаху анху айтты: "Я Хасан, Хасан, сен эмне үчүн Пайгамбар алейхиссаламдын мезгилинде кылбаган бидаат амалды кылып атасың?" dedi. Эмне үчүн Пайгамбар алейхиссаламдын доорунда кылбаган бир амалды жаңы исламга жаңылык киргизип атасың dedi. Ошол мезгилде Хасан ибн Суабит радиаллаху анху айтты: "Я Умар, валлахи, Аллага касам, бул шеримди, бул маулуди шарифти мен Пайгамбар алейхиссаламдын мезгилинде дагы ислам тарабынан мушриктерге каршы ырдап турат элем. Керек болсо Пайгамбар алейхиссалам жанагы дуа менен мени дуа кылган. Турабы я Абу Хурайра деп Абу Хурайра менен дагы бир сахабаны күбөлүккө коёт. Турабы дегенде эки сахаба ошол жерде күбөлүккө коёт. Эки сахабанын күбөлүгү Умар радиаллаху анхунун ыраазычылыгы Хасан ибн Суабиттин шери менен маулуди шариф ошондон бери маулуди шариф болуп окунуп келет. Ошол хадистин негизинен окунуп келет. Ошол мезгилде Хасан ибн Суабитти Умар радиаллаху анхундан андан кийин кылба бар жогол бидаат кылсын деп айтып берген жок. Балким
эки сахабаны күбө кылды. Ошонун себебинен эмне кылды? Мавлуди шариф ошондон бери кылынып келет. Ошондон бери пайгамбар алейхиссаламдын артынан мактап, пайгамбарыбызды мактап, канчалаган шерлер айтылып келет ошондон. Мавлуди шариф андай, мындай деген. Бирөөлөр айтат. Мен силерге сахих хадистен сахих далилдерди алып келдим. Bir alımdардың sözü var eкен, мага ушул сөз өтө жакты. Бирөө айтат, Мавлуди шарифти окуш үчүн сахих хадиске эмес, балким сахих жүрөккө муктажбыз дейт. Себеп сахих жүрөк, пайгамбар болгон мухаббат жүрөктө болсо, анан Мавлуди шарифте болгон мухаббат болот. Эгер пайгамбар болгон мухаббат болбосо, наузу билла, анда ол жооп, мун жооп, тиги жооп. Негизи далилин айттым силерге. Негизинен сахих жүрөк болсо жетиштүү пайгамбар алейхиссалам макташ үчүн. Сахих жүрөк болсо жетиштүү пайгамбар алейхиссаламды ыраазы болуп, Аллах тааланын рахматан лил аламин кылып жөнөткөндүгүнө ыраазы болуп шер айтып, мечиттерде ыйлап аны эстеп отурганга ошол негизи жетиштүү. Ошондуктан бул Мавлуди шарифке ар кандай бир сөздөрдү айтып, анын аркасынан андай мындай дегендерди айтпастан, балким дайым ушул Мавлуди шарифке бекем болуп, имам Курхи мисалы ilm okuyanlar bolsa bilesizler, Hanafi alımlarından, Ahlussunna alımlarından İmam-ül Karhi rahmatullah aytar. Eğer mendey Peygamber aleyhisselamdın mavludine bir de katışmagan insandın жүрөгүнө Peygamber bolgon muhabbat var dese al жалган деп айтмакмын дейт. Себеп бул Мавлуди шарифтеги muhabbatты, Мавлуди шарифтеги Peygamber болгон ихласты башка жерден табуу кыйын. Себеп Мавлуди шарифте бул Peygamber aleyhisselamды толук түрдө мактап, анын жашоо өткөн жолуну, анын туулгандыгыны керек болсо, ошондой шерлер айтылат анын ичинде. Мавлуди шарифте айтылат, Пайгамбар алейхиссалам туулганда, ошол туулган учурда асманда учуп кетип аткан куштардын бир токтоп андан кийин учкан дейт. Пайгамбар алейхиссалам урматына. Пайгамбар алейхиссалам мужизалары. Пайгамбар алейхиссалам туулду, эмне болду? Абу Лахаб, билебизби? Кур'анда бар. Эмне деп? Фастагы билlah تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب. Bul Tabbat Yada sürüsünde Abu Lahab'tı camanda bir sürü çıkıyor. Bir sürü Abu Lahab'tı camanda çıkıyor. Abu Lahab'tın iki kolu kurusun. Abu Lahab jakında tozokot şettip Kur'an-ı Kerim'de Huday Teala öz aytkan. Бирок Абу Лахаб ошол Таббат Яда сүрөсүнүн башка бир тафсирлерин карасаңыздар келет, тафсирлерде. Абу Лахаб Пайгамбар алейхиссалам туулганда бир күн, бир кул Пайгамбар алейхиссаламды туулгандыгын баягы Абу Лахаб абасына сүйүнчүлөп келет. Сенин бир тууганың Абдулладан урпак калды, анын зуррияты калды, анын аркасынан из калды деп сүйүнчүлөп келгенде, жанагы Абу Лахаб Пайгамбар алейхиссаламдын туулгандыгына сүйүнүп кеткендиги себебинен баягы кулду сен азатсың dedi. Sen azatsın dedi. Bizden bir cumalık hafta boyunca Peygamber Aleyhisselam kaysı gün tuğulgan? Düşömü. Emi karaptınızlar. Oşol kitaplarda gelir, kitaplarda. Abu Lahab tozakot şişanı birok düşömü günü Peygamber Aleyhisselam tuğulgan. Düşömü günü Peygamber Aleyhisselam'da tuğulgandığı sebebinin bir kulda azat kılgan. Birok Abu Lahab'ga düşömü günü oşol tozakta şunday cengillik verilir değil. Tozaktaki bit bardık insanlardan içe durgan susu irin. İrinden başka nese içmeyin. Bardık jaman nese. Birok Abu Lahab'tın 5 mancasından birisinden süt, ikincisinden taza su, üçüncüsünden asal, başkasından daha bir başka susunduk çıkar. Oşol düşönbü günü olur. Bunların emne üçün dese, Peygamber Aleyhisselam tuğulgandığına suyungöndük üçün diyor. Tafsir kitaplarında gerektiğimiz. Buna biz Mavludi Şarif'te emne üçün okutatkenmiz? Peygamber Aleyhisselam'ın tuğulgandığına suyungöndüğümüz üçün. Bir kafir insan, anın tozakka düşüşünü adık bolup, tozakka düşüşünü jamandap kerek bolsa Kur'an'da aytılgan insan Peygamber'den suyungöndüğüne, Peygamber Aleyhisselam tuğulgandığına suyungöndüğüne tozakta şunçalık jengildik bolsa, biz Müslümanlar Peygamber'imizin tuğulgandığına suyunsek kança jengildik bolur bizge kança ırahat bolur, bizge kança sıylıklar bolur. Men sizlerge tafsirden dalil alayım. Oşudan keyin dele Mavlud'u jaman görsanız, nauzubillah, anda жүрөккө biraz işleştir. Nauzubillah, anda жүрөктөгү Peygamber болгон muhabbatка biraz işleş керек. Peygamber болгон жүрөктөгү muhabbatыбыз кандай экен? Nauzubillah, кайсыласын андачы. Ушудан кийин деле Мавлуди Шарифке biraz ынсак дегендей. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين آمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وحسنا حملا وزكا شاملا وفهما زكيا وتوفيقا لتحصيل العلوم. Ey Жаратқан Allah, birinciden bardığımızda turamiz akidalardan, buzuk akidalardan, Peygamber Aleyhisselam özünün hadisinde aytқан тозаққа түше тұрған 72 фирқадан ұзақ қылғын я Раббил Аламин. Бейішке келе тұрған бір фирқаның қатарына бардығымызды, ошолардың қатарына болуын насип қылғын я Раббил Аламин. Бардығымыздың жүрегімізге Пайғамбар Алейхиссалам болған мұхаббатты, Пайғамбар Алейхиссаламның сүннетіне болған мұхаббатты бардығымыздың жүрегімізге жайлағын я Раббил Аламин. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم برحمتك يا رب.